Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram jamoat. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Muhtaram jamoat, baribizda bilamiz. 90-80 yıllarının ahırında, 90 yıllarının başında dinge erik berilgenden soң biz kızganышка karşı özümüzün tamirlardan izilgen bulu sebeple medreselerde okup çıkan babaylar sanavlı bulu sebeple onlar da 90-95 yılda gitip bardılar. Şunun sebeple bizning revolütsiya xatli bolgan yönelişimizni tigel alardan 100% irenirlik mümkinçilik bulmadı. Çit illerden, Türkiye'den de, Arabistan'dan da, başka Arap illerinden türlü fondlar arakalı bizning g'irib gadetke to'g'ri kelmagan traditsiyaga deb aytamiz, to'g'ri kelmagan fikrlar kira boshladi hamda endi natijasida rayonlarda da, Qozonda da qay bir fitneler çığa başladı. O fitnelerinin bir ilişi fiqh meseleleri bilen beyli olsa, ikinci ilişi aqida meseleleri bilen beyli oldu. Hem de endi bugünkü derste biz sizning bilen inşallah o meselelerini tekshiramiz. Slaydni ko'chirigiz. Endi darsning birinchi ilishinde biz qisqacha g'ina tarixiy masalalar to'g'risida so'zlashib ketirmiz. Ne uchun? Chunki bizning yo'nalishimiz, bizning ola turgan ilmimiz tugel diriz deb aytirish uchun biz eng boshda uning shig'anog'i qayda ekanligini bilirga tegishmiz. Aytdik, masalan, bir o'rinda shishma bor, o shishmadan yılğa başlanıp ketadi. Yılğanın yarlarında bir neçə avul ornaşqan. O avullarının qaysısında su şistarak bula. Elbette şişmege yakın bulğanında. Endi eng ahırgı avul sonun şistalığını tekşirish için şişmege xatli barıp yılğanı tekşirip barıga teyish. Endi biz de bugün erkenden indidir ilim alabız bit endi kitaplardan, revolütsiya xatli çıqqan kitaplarmı, hazır basılgan kitaplarmı, mazhab turunda söyleybiz. Şol mazhabning ilmi tigelmi, dirismi degan so'rovga javob berish uchun biz sizning bilan mana şol yo'lni tekshirishga tegish bo'lamiz. Endi ko'p ishroqda dinimizde ol yol silsile deb ataladi. Endi silsilege kelgancha qisqacha g'ina aqida fanini bo'ldirgan sabablarga to'xtalib ketasi keladi. Endi ko'rib turasiz, prezentatsiya o'ris tilida hozirlangan, kompyuterda o'ris tilida ishlav joylari, ammo lekin söylaganda tatar tilida olib boramiz. Endi birinchi sabab bo'ldi bo'lsa payg'ambarimizning sallallohu alayhi vasallam mirasını saqlav ihtiyacı. Biz barımızda bilib turamiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vafat bolgandan soň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bar etken devlette fitneler çığa başlay. Arap kabilelerinin bir ilişi geri meclislikka qayta, bir ilişi zakat төлewden başlarta, işinçileri yalğancı peygamberlerge iyeriler. Mana şol şartlarda Abu Bakr radıyallahu anhu bütün baş ko'tarishi qabilalarga qarshi so'g'ish başlay. So'g'ishda sahabeler vafat bolalar, aralarında bek ko'p Qur'on hafizlar. Hamda endi mana şol so'g'ishlarning birisinde G'azvatul Yamama 70 Qur'on hafiz vafat bo'lgandan soň Umar bin Xattob baribizda bilib turamiz, Qur'onni jiyirga taqdim etadi. Mana shundan bütün proses başlana. İkinci tapqir Qur'on Osman bin Affan zamanında jiyila, hamda endi Qur'on jiyu bilan paralel ravishda deb aytsak bo'lar, ammo lekin bir
50-60 yılға сыңа қалып, Peyğəmbərəbizin sallallahu aleyhi ve sellem hadislərin jiyə başlayırlar. Nəticədə, birinci ғasırның axırında, ikinci ғasırның başında Qur'an həm hadislər toplanıb, əli kamil rəvişdə bulmasa da, olay bolsa da, eng birinci hadis yığıntıqları barlıqqa kelə, həm də indi nəticədə İslam fənlərin tizirişin istочниковый шығанақлар bazısı əzir bula. Ғақиdə fənin dünyaga getirgen ikinci səbəb olda bolsa İslam dininin taralуы. Bilib turabız, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem vafatından soң dinimiz bir qısqa şırda, bir qısqa arada 25 yılda gına dünyanın yartısın yaulap ala. Afrikanın tın yağından başlap Indiyaga xətli. Həm də indi heç şeksiz mında türlü xalqlar bu territoriyalarda yaşay. Onların özlərinin dinləri bola, özlərinin qırıb qədətləri bola. Həm də indi qalimlərinin bu işraqta tip vazifaları dinni taratu, dinni anlatu, həm də indi türlü fikirlərə qarata cavab verir. Üçüncü səbəb qadi müsəlmanların sıravları. Demək, din tarala bara, Farsılar, Türkilər, Egipt'ta Qibtilar, Afrika xalqları İslam dinini qabul etə bilən, onların sıravları көп bola. O sıravlarga cavab berəyə kerek bola. Həm də cavab berген sayın яңа ғилім туа деп әйтәбез. Dördüncüsü, İslam ғалимнәре үзләре. Ne için? Çünki onlar bizning şekilli kişiler, onlarda kızıksını var, onlarda sələt degen нәрсе var. Həmin şol kızıksınaga, sələtkə negizlənib, onlar özləri için ayrım yönəlişlər sayılağanlar. Fikhi yönəlişimi, aqide yönəlişimi, təfsir yönəlişimi. İndi əlbəttə birinci ғasır sələf deyip aytабыз indi ғалимнәрінің көбісі энциклопедиясы bolsa da eng zor ilişkirtken bir neçə yönəliş. Aytik məsələn Abu Hanifəni alsaq, rahimahullah, fikh bilən aqide. Aytik məsələn İmam Şafii'ni alsaq, fikh, usul fikh. İmam Tabarini alsaq, tarix, təfsir, həm də indi fikh boyunca özünün məzhəbi bolsa da, o bugünkü günə xətli saqlanıb qalmadı. Həm də indi axırғы aqide fənninə eng zor yığıntı yasağan səbəb ol da bolsa, İslam dünyasında sektalarının barlıqqa kelüü. Sekta barlıqqa keldi mi, ғалимнің iki vazifa var. Hem ol vazifa tabibinin vazifasına şağan. En birincisi aurunu davalap qararga, ikincisi aurunu davalap bulmasa karantin ilan etirge. Hem manda da İslam ғалимlərinin vazifası şoluq. Hem ol işini hatta sahabeler şirində Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu başlap jiberdi. Demek ғалимның birinci vazifa adaşqan kişiler yanına barıp, onlarga diriz yolunu anlatıp, tövbəge indev. İndi tövbəge kilmek, aralarında tövbəge kilmegenleri bolsalar, başka Müslümanlara anlatı, jigitler bunları bu adaşıqala baratırgan yol, o yol bilen barmağız. İndi bilip turabız, Əli Ğali radiyallahu anhu zamanında barlıqqa iki sekti kile, hariciler hem şiğiler. Haricilerinin Müslümanlar için xətərləri bigirək də zor bola. Ne için? Çünki onlar hatta sahabələrini ötürüb jirgen kişiler. Amma da lakin aqide fənninə eng zor yığıntı yasağan sekta olda bolsa Mu'tazililer. Ne için? Çünki bunlar aqılını Qur'an bilen sünnetke qaraganda yuqarıraq qoyub, neticede adaşalar. Hem de indi şoluq İmamımız Abu Hanife'de, ondan son kelgen ғалимlər də
Mu'tazililerinin metodikalarını öğrenip, logika instrumentlarını faydalanıp, Mu'tazililerge karşı cevap veriyor vazifası. Neticede, ikinci asırının ahırında deyip etmeyiz, indi ikinci asırının ikinci yartısında, üçüncü asırının başında, akide fənində iki yöneliş, naучная школа deyip etəbizmi, fənni yöneliş, məzhəb deyip etsək də bula formulaşa. Onun birisine negiz sala Abu Mansur el-Maturidi, Orta Aziyada Samarkand yanında El-Maturid avulunda dünyaya kelgen kişi. Kızganışqa karşı qaybirəvlər but alalar, başqalar onun nisbəsine negizlənib fitnə tudıralar. Bu Qarabның Maturidi degan sözündən barlıqqa kelgen isim ekan. Demək, Abu Mansur el-Maturidi'nin aqidəsi tilegen nərsəyə şan degan şik tudıralar. Amma da lakin şan barlıqda bu avul isimine beylengen. Avul isimine beylengen. Abu Mansur el-Maturidi 230 yıllarını dünyaya kele, 333 yılını dünyadan kete. İkinci mezhebke negiz saluşu Abul Hasan el-Şari. Abul Hasan el-Şari 239 yılını dünyaya kele. Hem de indi el-Eş'ari mektebine şolayıq negiz sala. Slaydına köşürüz. Mına biz Abu Mansur el-Maturidi hem Abu Cafer el-Tahawi silsilelerini kurabız. Silsilenin negizinde muhterem cemaat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem indi bizning mazhabda yoki bizning mazhabga deb aytdik. Negiz soluvchi tip sahaba 4. Albatta ulardan boshqa bo'lgan sahabalardan da Abu Hanifa ham uning o'quvchilari ilm olganlar, hadislarni rivoyat etganlar, amma lekin tip sahaba 4. Onlarning birinchisi Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud İslam dinin Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik kelgachdan birinchi atnalarda o qabul etgan kishi. Peygamberimiz bilan sallallahu aleyhi ve sellem birga 23 yil bo'yi bo'lib, 23 yil bo'yi ilm olgan kishi. Agarda boshqa sahabalarga Alloh taolo rizq qopqalarini kengaytib ochsa, ularning savdalari o'ngishli bo'lsa, Abdullah ibn Mas'udning savdada ustalığı bo'lmay, şunun sababli o'zining ko'proq vaqtini Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam yanında o'tkazib, bek zo'r ilmlarini olgan kishi. Natija şunun sababli Abdullah ibn Mas'ud o'zi to'g'rida aytgan so'zi bor. Mendan Qur'on oyatlari to'g'rida so'rag'iz, men qaysi oyat, qaysi o'rinda ne sababli inganini bilaman. Mana shunday ilmli sahaba ham Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam onun ilmini rastladı. Ələ şuna istəb tağında şuna aytırga bola, Abdullah ibn Mas'ud'ның Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vafatı aldığından dolu Qur'an yazma rəvişdə əzir bolğan dolu Qur'an bola. Amma da lakin o Qur'an'ı faydalanmırlar. Qur'an'ı yığanda ne səbəbli? Çünki Abdullah ibn Mas'ud özünün mushaf deyip aytamiz indi. Özünün mushafına Qur'an'ın kopyasına Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayatlarga bergen anlatmalarını da kiritə. Demek birinçilerden bulup Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud Ömer ibn al-Khattab zamanında Kufa şəhərinə qazi olarak jiberilə. Zaqna yıllar qazi vazifasını ötü hem özünün ilmin qaldıra. İkinci kişi manda görüp turabız Ömer ibn al-Khattab. Ömer ibn al-Khattab o'zi Kufa şəhərinə kelib ilm zaq yıllar berməsə də,
аның гыйлемен Абдулла ибн Мас'уд алып килә, ни өчен? Чөнки алар фикердәш булалар. Абдулла ибн Мас'уд күп очракта үзенең фикерен калдырып, Омар ибн Хаттаб фикерен ала торган була. Безнең силсиләдә сахабалар дәрәҗәсендә булган 3нче кеше Али ибн Аби Талиб радиллаһу анһу, Гали радиллаһу анһу барыбыз да беләбез. Хәлифә булгач, үзенең баш каласын Куфага күчерә. 4 ел хәлифә була һәм 4 ел Куфа шәһәрендә үзенең гыйлемен өйрәтеп яши. Һәм 4нче кеше Абдулла ибн Аббас, Али радиллаһу анһу вафатыннан соң күпмедер вакыт Куфа шәһәрендә яши. Абдулла ибн Аббасны шулай ук кем икәнен беләбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең туганнан туганы беренчедән, икенчедән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм дуа кылган кеше. Аллаһумма фаққиху фид-дин ва аллимху ат-тәъвил. Эй Раббым, моңа дин гыйлемен бирсәң иде һәм Коръән тәфсирләүне өйрәтсәң иде дигән дуа. Нәтиҗәдә менә шул мәшһүр 4 сахаба безнең мәзһәбкә нигез салалар. Инде алардан соң күреп торабыз. Куфа шәһәрендә атаклы булган 3 галим Алқама ибн Кайс, Ибрахим ан-Нахаи, Хаммад ибн Аби Сулейман. Булар бер шырда яшәгән кешеләр дип әйтсәк була, бер-берсенә остаз һәм шәкерт булган. Һәм дә инде күреп торабыз, Хаммад ибн Аби Сулейман Абу Ханифаның остазы, аннан соң имамыбыз Абу Ханифа килә. Имамыбыз Абу Ханифадан соң шәкерте Мухаммад ибн Хасан аш-Шейбани, һәм дә инде Мөхәммәдтән соң рахимахуллаһ гакыйда фәнендә һәм фикъ фәнендә дә дип әйтсәк була, безнең мәзһәбтә 2 тармак формалаша. Бер тармак Урта Азияга китә. Абу Сулейман аль-Джаузани, Абу Бакр аль-Джаузани аркылы Пәйгамбәрбезнең саллаллаһу алейһи ва сәлләм гыйлеме Абу Мансур аль-Матуридигә килеп җитә. Инде икенче юнәлеш Египет. Абу Җафар Ахмад ибн Аби Имран исемле казый аркылы Абу Җафар ат-Тахавига килеп җитә. Һәм дә инде менә шул 2 галим без сезнең белән бүгенге көндә белә торган, өйрәнә торган Ханафи Матуриди гакыйдәсенә нигез салалар. Инде Абу Мансур аль-Матуриди һәм Абу Җафар ат-Тахави бер-берсе белән очрашмасалар да, алар бер шәһәрдә яшәгәннәр, бер мәзһәбтән чыккан кешеләр, димәк, бер үк суны эчкәннәр, бер үк елгадан эчкәннәр. Икесе дә бер үк нәтиҗәләргә ирешкән. Аермасы Абу Мансур аль-Матуриди үзенең фикерләрен инде төплерәк дип әйтсәк, күләмлерәк язган. Аның китабы 400 биттән калынрак. Инде Абу Җафар ат-Тахави кыска гына нас текст язып калдыра. Акыйда Тахави дип без аны бүгенге көндә беләбез. Слайдны күчерегез. Инде нәтиҗәдә Абу Мансур аль-Матуриди мәдрәсәсе дип әйтәбезме, мәзһәбе дип әйтәбезме, юнәлеше дип әйтәбезме? Өлешчән Иракта, өлешчән Иранда, Афганистан, Пакистан, Индия, Бангладеш, Урта Азия, безнең Волга-Урал җирләрендә, ул да булса Татарстан, Башкортстан, Сибир, инде Россиягә килгәндә өлешчән Кавказ, Төркия, Босния-Герцеговина, Европада, Албанияларда тарала. Нәтиҗәдә Ханафиләр, Матуридиләр дөньяда мөселманнарның 50%-тан артыгы. Имам Абул Хасан аль-Аш'ари мәдрәсәсе өлешчән Ирак, Сирия, Палестина, Иордания, Ливан, бер элеккерәк шырда Гарәбстан ярым утрауы, Африканың төньягы, Испаниянең көньягы һәм дә инде соңрак Малайзия белән Индонезияга килеп җитә. Инде мондан без сезнең белән нәтиҗә ясый алабыз. Ханафиләр күбесенчә Абу Мансур аль-Матуриди юнәлешен сайлап алалар. Калган 3 мәзһәб
Şafiğiler, Malikiler, Hanbaliler Abul Hasan el-Eş'ari yönelişin saylab alalar. Şolay etib biz sizin bilen birinci ilişin, tarihi ilişin tamamladık. Eğer de slaydını qaytarığız zinhar için. Предыдущий slayd. Aha. Eğer de bu slaydqa ihtibar etsek, biz bu slayddan görəbiz cemaat. Biz Abu Mansur el-Maturidi mirasını öğrenip, onun ilimini alıp, toradan tora Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ilimini alabız. İndi en birinci bu silsilege ihtibar etirge anlattım. Bu silsileden başka tağın silsileler var. Biz uzun yılına Kamil Hazret bilen Türkistan'da uyuşturulgan Maturidi mirasına belli olan konferansiyada qatnaşqanda Qazaqlar tağın silsileler tapqanlar eken, qızğanışqa qarşı onlarını yazıp almadım. Ama lakin bu silsileden başka әлі bir neçə tağın silsile var. İndi mən şu silsile boyunca biz görəbiz. Hanefi mirası tutaş. Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem başlanıp gitti. Ondan sonra sahabeler, ondan sonra Kufa'da yaşayışı galimler, onlar Abu Hanife. Abu Hanife'den sonra görüp durarız, bunda Muhammed bin Hasan el-Şeybani'den sonra fakat iki buğunğuna. Şunun için Abu Mansur el-Maturidi özünden bir nəsdə uylab çıxarmagan, şolay Abu Ja'far at-Tahavi'də. Alar barsı da Abu Hanife mirasına turu kilələr. Ama lakin biraz ayırma var, ol da olsa Abu Hanife zamanında Allah Teala'nın sıfatını anlauda bir gene metodika bolsa, sınırak halef degen şirdi peytəbiz indi. Peygamberimizin salsam hadisine ihtibar etsek, Peygamberimiz salsam özünün hadisinde iş şirine ayrılmaktı. Hayrul kuruni qarni, thummellezine yelunahum, thummellezine yelunahum. En hayırlı şir mineki, ondan sonra onlardan sonra gelişiler, ondan sonra onlardan sonra gelişiler degen hadis. Hem Abu Mansur el-Maturidi'de, Abul Hasan el-Eş'ari'de, hem de Abu Ja'far Tahavi'de işisi de meşhur selef şirine turu kileler. Ne için? Çünkü işisi de yakınca 230. Abu Ja'far at-Tahavi irterek 229. yılında dünyaya kile. Abu Mansur el-Maturidi'ne tigel bile bulmasa da galimlerinin farazlağı boyunca 230. yıllar. Hem de indi Abul Hasan el-Eş'ari 239. yıl. Demek bunlar işinci buğunğa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işke algan, ikinci buğunğa ikinci değil, işinci buğunğa işinci gasırga turu kileler. Şunun için bunlarını açıktan açık selef deyip eyte alabız. İndi Mən şol selef şirində en birinci formalaşqan, biz ona hazır köşəbiz. En birinci formalaşqan aqidədə Allah Teala'nın sıfatlarını anlatıp durğan metodologiya, o da bolsa tafvid bula. Ananın нәрсә икәнлеген anlatıp ketəcək biz. Hem de indi xalaf şirində kübrək kullanıla turğan, yoki kullanışqa kirib ketə tağın bir metodologiya, o da bolsa təvil. Ama lakin seleflerde de təvil bulğan. Ne sebeple? Çünkü nukabat aytır biz olayatına. Aytik mesela eğer de Nun suresindeki Euzubillahimineşşeytanirracim yevme yukşefu an saq degen ayatka ihtibar etsek, o kıyamet günde Tora tercüme etkende manası bola, o kıyamet günde tobuklar aşılatırgan kin. Din kada откроется голен deyip Tora'dan tercüme etkende manası şonday. Ama lakin Abdullah bin Abbas sahabeler arasından tefsir boyunca en salatlı sahabe. Bu ayatka mağna bergende təvilini faydalanğan. Garip leksikası negizinde Abdullah bin Mas'ud aytı, bu ayatta kıyamet gününün ağırlıkları torunda söz bara. Şunun sebeple Abu Mansur el-Maturidi özündən bir nəsdə oylab çıxarmağan, o sahabeler bu zamanda bolğan metodikalar.